So, what's up guys? Magadto may kalinan karon kay magtan-aw yung boxing. So, prepare sa ko. Guys, mana ako prepare guys. So, magadto na may kalinan karon kay magtan-aw may boxing. 10 seconds later. Kalian gym. So, magtan-aw na may karon boxing. So, magsulod na may karon guys. We're going inside guys. So, magbayad sa 20 pesos para sa punta. Okay guys, nakuha na lang ang ticket guys. Sumusunod kami. Bilis. So guys, magpatatax ako guys. Smile te. Smile te. Okay guys, wala ko magsugod na namin dire karon sa gym. Ingon ang alas 6 guys, wala pa nagsugod. So karon guys, naglinya na ako guys kay mo apel na ko boxing. So andam na ako guys, yung laban. So madula ako boxing karon guys, mo sila ako mga kalaban. Ba, yung sa'yo, may storya na magkalaban ta karon. Ano mo? Andam lang. Ano? Patay guys, grabe guys, pangandaman ko sa akong kontra karon guys. So, again, We have a winner by way of swimming top to contest. The winner, blue color. Kumusta ang buntis, ha? Kumusta ang buntis, Papa? Wala kanina. Papa? Ha? The winner, Kumusta? Ano ba ka nang nabaksin ka ron? Good kayo. the winner, General Santos. Okay guys, nag-start na ang dula karon guys. So, ano na tani karon guys. Bong, ano yung istorya, Bong? From the blue corner,
sa Pantaters. Down ng Pantaters. Ladies and gentlemen, we have a winner after 1 minute boxing for the Wow, first guys. round. The winner by way of the referee, start the contest. The winner, the red corner, Vijay Kimball. Rainbow! Next out is Sumul Dayon versus Alian Fernandez. Pa, 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 pa.